Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ilal akhiril ayat. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas berbagai macam nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga dengan kesyukuran kita, janji Allah la in syakartum la azidannakum, wapenya menna pong Allah taala wedding ita tambah iare ga wedding malampe iare ga wedding manenungan nasaba angkata si mata syukuruki tepaje si mata rielo palomolomo na pong Allah taala sarekwa mangikirulei rampe-rampe ngeki aga yang kewedi yala palise asijallo kadece rilalena iwattu mak barakai riatu datu dangeta tajang iwattu isaiwi yang kemero si mata ipasile nereng tungka wani satung sebagai patamba decing untuk mati, terutama nih riwanu akhirat malebih na pong Allah taala. Sini na to malebiki irampe rilalana ako ram malebiye kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas yeropo ngala taala pawi janya nabi ta pawi janya to pandrita ta pawi janya ustaz ta pawi ipaletu ke keadaan na po ngala taala majapuna ritu idi na umma selengih umma kami nama kesing ia engkewe na pancaji po Allah taala rilebo na iwe tanai apa nariko makadaki nabi tapawi tentu seluruh nabi mengunggulkan umatnya. Nariko makadaki to pandrita tapawi tentu memang nih umat selengih memang yang diakui. Tapi puang Allah taala pawi puang yang ke pancaji wisinina umma mak jolewi apa mulai umma na pangulut Nabi Adam sampai umma na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang ke pancaji wi rupa tawe koni ronai ta puang Allah taala ternyata diantara umat itu umat Islam lah umat yang terbaik. Jadi yana sidi mancaji asyukur ke batwa idi iwerengi hidayah dari Allah taala mancaji umat seleng nasaba rilebonna yetanana Allah taala engkamu pah dek ni were hidayah dari Allah taala nasaba dek metona lelungi yeah, untuk memeluk agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni agama al-Islam. Magiro idi umat selenge nasaki pong Allah ta'ala umat kami nama kesing. Ternyata bapak dan ibu mapunaiki 3 keistimewaan yang umat-umat sebelumnya tidak memilikinya. Yang pertama ta'muruna bil ma'rufi. Si matayale sara mappaletukengi decengi
Iya. Pekogi modelekna. Sarikuam mangi iro decenge ipalebangi. Taitani pertama masuknya Islam ke Indonesia. Niga TVI, canya to pandrita TVI. Padangkat TVI. Tapi rilalenna na perdaganganna tak muruna bil ma'rufi. Ya, dena dangka bawang tapi napaletu kang ide cengi. Ya. Napodangi de cengi. Dari satu tempat ke tempat lain menyampaikan kebaikan-kebaikan. Ya. Yena ruya punangi di umat selenge dena punangi umat-umat lain. Ya umat lainnya ngasat jama-jamanna Nabi ewe. Jama-jamanna surewe. Ita ni kare tempo na pangulutan Nabi Nuh alaihi salam, pangulutan Nabi Nuh sibu. Tempo na pangulutan Nabi Musa alaihi salam, sifat duduami masih surah sibu menyampaikan kebaikan-kebaikan. Pangulutan Nabi Yunus alaihi salam ala lena mitu sibuk mapaletukangi dari kiri ke kanan dega gak bantu-bantui. Ya, samana makadai umatna makadai wawanna. Ya, canya to jama-jama tayro. Jama-jamanna min nabi. Tapi ini alhamdulillah sangat luar biasa. Dan memang mancaji meteha siddi kewajibat tak ini rupa tawe untuk mapaletukan ide cengi minimal dalam rumah tangga kita sendiri. Iya. Narima kona narusinin atau melebihin kehadir. Jangan bosan-bosannya kita menyampaikan kebaikan. Namun iro gawe anu maloli sumato tirampe. Ye matoro ipo ya sewe baja yesi sangadi yesi. Ye. Aja lalu nato makade pupuni timuku tipodaki. Iya. Samana pupuni lilaku tirampengaki. Magi memang nak jancangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nareko ya paletukan itasi dewe deceng. Ripadatta ripancaji kita sudah memiliki pahala. Apalagi nareko napegau ni tawero decenge. Nareko napegau ni. Siaga apala naruntu yero to mapegau si kotor iruntu idi to masure. Jadi nareko sekaligus kita menyampaikan 10 tahu natapa mapegau mana yero to 10 ewe. Idi lolongat toh apalang pada apalang yang kena runtuh yero to 10 ewe. Iya, apalagi makokewe sini atau melebihin kehadir. Iya. Musimnya kesannya rusak. Tega yang ini luar biasa. Nak kola langin kamar atau lutut sen na bolaan. Iya. Tega ki monro melo mala akatani, tega ki monro melo tulu. Kalau hal seperti ini dega rupa tawat ditulu kiro. Iya. Kok ki puang Allah Ta'ala melo tulung. Pak puang Allah Ta'ala matok paturungi sebagai pangoji riatanna. Nah, fikogi carata melo tulung engkatu kolalan nak orang malabih sini atau malabih yang kehadir. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. To mancaji yolo to matepe. Naiyen to matepe elo tuluki. Sinin nawawam matepe elo tuluki nasupong Allah Ta'ala. Tega ni monro melo tulung di ayat yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idik mi poki sompah kotomi idik monro melo tulung. Iya. Mailo ipaci cak jaru ya rotepe melo tulung ke puang Allah Ta'ala. Bukan sekedar cuma minta tolong, tapi memang benar-benar
melotulu ke Puang Allah Ta'ala. Idi mi paki sompa, idi tomi ki onre melotulung. Engka sediro to panrita batoa melo iya kingkangi anak santrina. Akada enak loka miseng itonga-tonga aku tongan nuga Puang Allah Ta'ala melotulu yarga nadi. Maka dia nak santerina, iya Puang, koni Puang Allah Ta'ala maladak manrotulung. Jadi nale si dia nak santerina, natiwi iman lopi, sifat dudo man lopi. Iya, ritengana tak perengi, samana dek nagaga baja irita betuan nada, dek nagaga potanang irita kiri kanan, iyolo si bayu mondri dek nagaga potanang irita. Tapang kena bungka-bungka, ya, rumput yang padat, napa, napodang, iya nak santrina, nak, endrenik koro bungka-bungka yo, ya, guru masuro, anak guru suro, luar biasa itu, ini tuh biasa di teman-teman kadeh, apisan gitu ke guru tak, ya. Betul ada, ake guru na masuro pulo pani. Jadi minre iro lapong anak ro, obung-kebungkai ro, ya. Napa ya ro guru na makboko nin, napa lolo ni lopie na sale nak guru na. Gora lopo nak guru. Guru, epung, mah kita salai ka. De na pala na wise lopie mater mabela. Pu man rasa ka tu mate ka tu dega ka ditulu ka pu. Na palaru lopie. Sisan na mabela ni. De na naite lopin na gurunna. Koni romonro. Puang. Dega ka ditulu ka sanga dinaidi mitong-tong puang. Guru ko na salay ka puang. Dega ka pala lalo. Dega lopin lalo leng. Dega ka ditulu ka. Sengadin na idi mitong-tong puang. Beberapa saat kemudian guru na lesu ni male nasaya na tu nak bukti. Iya, matong-tong ki makada ako ka Puang Allah Ta'ala melotulu. Patempo no na ko miya melotulu ki magi ko tiaka. Tapi nareko ko ki Puang Allah Ta'ala melotulu yakin ni. Kita sini na tahu melebiki yang kira masih Puang Allah Ta'ala. Iya naro na pak dioleh Puang Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Toma tepai. Ipat tugengkeng itepai risisi rajana Puang Allah Ta'ala. Iya. Tiga kimun melotulu ke Puang Allah Ta'ala. Feko gicarata melotulu ri Puang Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala. Dilanjutan ayat yang pertama bisabri wassalah. Elo tuluki rigawan kata aku sak berekenge melotuluki. Nenia aku sempajangi melotuluki. Tega naruyasa bisabri. Ya sanga sabar kesini na to malebikeun hadir tak bagi telui. Yang pertama sakbarak pegau ipasuruan na Puang Allah Ta'ala. To sakbarak mi tu mule lemak berjama. To sakbarak mi mule moto itanga beni mas sempajat tahajud. To sakbarak mi mule mapangajewe 40 tahun lebih. Ya. Nah luar biasa anak ke Pak Guru mengaji. Ya. Tega ni macule-cule, tega ni magai. To sabar. Iya. Jadi kon kemakara sabar rakyat tapi dek na pego pasuruan de pana sabar. Nomor 2, to sabar ni riwi pape sangkana Puang Allah Ta'ala. To sabar itu makomani na pojin na jae. Makomani na pojin na do rakangi. Tapi maka dia Puang Allah Ta'ala je macang. Ina ruyasa to sabar. Nomor 3 to sabar nariko na tuji siddigau temap pasokinin nawa. Betul ada dek napakro harapanna tapi yero tuji. Na yero anu tuju ngi
si salai boleh ri harapanna. Meloi salama kecelakaan. Meloi sogi kasiasi. Mau mana nih, iya pe. Asal nulle ni tawe, pegau iwe talwewe, iya naro riasa to sabara. Tapi magasina kada puang Allah Taala wassala. Deka rupale na to masampajang to sabara. Beton na ada onro pentin na riasanya sempajang, wek kadua na dobolo puang Allah Taala, sisang ina tepuri malbangi. Ride cenge sisa toy na tepu khusus. Jadi koki sempajangnya melo tulung. Iya na tu sini na to malabiki yang kere masih ripong Allah Taala sempajangnya mega rupa-rupanna asanna sempajasunnae sesuai kebutuhanna umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melo kisalai bolata, semua orang menginginkan keselamatan dari rumahnya sampai ke tempat tujuan. Akada ni Nabi tak elo tulu ni ko sempajang. As sempajas sunnah musafir ni yolo. Sempajas sunnah lalengan ni yolo. Aja tak kadang macam wekmu melo jokai ko matan rute do. Jangan kan tan rute do. Ko bak bali boleh bala tentu kita selamat. Orang ni masam paja sunnah, paken iya kena budua iya kena stain, idi mi puak kusompa, idi to mi puak konro melatulu, tatulu ka kasih puang, tapas salama ka puang. Macipi pak kalinongi, elotulu kiri lala sempajang, angkasiasa sempajak duha. Rekima sempajak subuh. Sekitar 2 jam setelah itu tamani waktu duha sempajak duha ini apakah 2 rakaat patan rakang malah kesipah nariku rule pagen arwa rakang oncopi nariku 10 2 rakan tadang pengaka bapak ibu nariko persoalan akhirat di loki mei irobai kebiasaan agak si roba kebiasaan kebiasaan itu ke persoalan akhirat timak kadaki madai ini padahal cek deh sampai jaduha sen rekang madai ini 2 yang ketiga madai ini mas sampai sunnah ki malang kena mas sampai sunnah Fatihah to bawang sekarang asani ajak ni ale Ramadan ini aku cek di mi ye pato makka da mada ini nareku ya ale megaiwe ipa pada mato ilino denang keto makka da madai jadi pakoto ni roakera icoba ni yolo tasik di na yolo sampai jadi luha aja na 2 mi. Malah ada orang yang 12 rakaat. Ketona pawin asa sare kwam mangide na 2 mi upagan na mi mani apani aku yolo. Di karena sama sempat jaduaki sekaligus 4 rakaat boleh. Tapi ajak ni papada sempaja perluwe. Magi sempaja perluwe wek kedua matahaya sempaja perluwe tapi sempaja sunnah narik kopatan rakaat sekaligus diambil si semi matahaya sempaja tahajud made 2 dek nama dek kedua cedek mi itu apa ya naruh pali cedek oleh rusae sempajan ni engkau gaya sempaja rusak de gaga tega na palayala karo de gaga ro tapi maka di pong Allah Ta'ala illu tuluki ko sempajangi salat mutlak
sampaja mutlak ni duan raka puang idi tu papole bencanai idi tona makai puang tapas salama ka kasipuang boleh ria bala-abala yang kewe tapaturung riwan wali dek gagas sangkai puang Allah Ta'ala nari kumailo pas salama tasik dia tanah namuni engke di tengah-tengahna to engke mero ipan rasa-rasa jadi koki sempajange tak sempaja tapake melo tulung angkariasa sempaja tahajud nasabak de nang kana tanna papen dinge lo ni meto tahajud ura ni masampaja tahajud ye lo ni ke puang Allah Ta'ala puang pada to atan nangan nama ko kwewe wat kwewe puang tapatan nang ka papen diku puang puang idi tu kasih puang ada namanya salat sunnah istihara alangkah guru tarode nang kanalai tungka wanni timas sempaja sunnah istihara kepurani napodani puang Allah Ta'ala puang ini nak jelo ke kapuang jama-jamang mak baraka upigau yaitu kesina-sinina atau melebihkan ke hadir nareko si mata ipan nenungang ya sange sempajang sunnah istihara tungka wani isenang isat di papen dinge aga ipegau bangka tu nangka deceng ipegau kita sel moki wah magamu aroje iyewe na pojimo gaje tawe deto gaje nama nangka cace ipegau kamana na poje na cace iyewe tapi insya Allah nari kutapan nenungnya sengai salat sunnah istihara di masa gena papena dita di maka de atiwe na puang Allah Ta'ala je podanga akade ye lu mu pegawe aga butina puang Allah Ta'ala podaki na sabak de na paja kuwi lau puang ini na jelo ka jadi ajak ni taja sini na to melebihkan ke hadir salat sunnah istihara itu senantiasa mau dilihat dalam mimpi. Istihara matoka je deto gawita kolalana ni pikku. Kede guru tasar istihara ni. Abis mila ni tapi gawi, yena tu petunjuk na puang Allah Ta'ala. Tega waktu yaitu paling makasing Rimon Ripura tamas sempaja Isa sempaja sunnah Isa ni orang ni sempaja sunnah Isa istihara ni ya apalagi kalau ni pada pengelut Abu Bakar As-Siddiq orang ni abitir ini tungka wani insyaallah kota pasilin narang sini na tamalabik yang kahadir kita tu butina di masagina sa di papen dingin lolang kong kay pegau deceng ina sama nama kada na puang Allah Ta'ala itu je jalo ka iyong pegau aja sano pegau yolo yen yolo mi pegau pa angka tu nangka dua dece ta pamilo tega na dua talu ni pasilin narang ya senga salat sunnah istihara kalau ditanya na sebenar tanna sa di papen ding desa dito kato tawra makada anu ang kewe pegau kaman ang kaceceh sini na to malabiki yang kere masih ripo Allah Ta'ala. Jadi kita minta tolong lewat salat. Mega rupa-rupan na sampaja sunnah sini na to malabiki yang kewading ipake min lo tulung ripo Allah Ta'ala. Keistimewaan yang kedua, yeroidi umat selenge niasa ki umat kami nama kesing watang hauna anil mungkari. Nasaba engkaki mapesangkangi anu makalalay engkaki mapesangkangi jaya ya apalagi di wani pemeng pergantian tahun ya aku ni
munroe dua telu gau engka gau madece engka to gau makalalai. Iya. Engka gau malebi engka to gau pemborosan. Koni monro ciri khas ta di seleng yang ditampilkan. Iya. Piko ki carata masurangi decengi mapesangkangi jai. Madari decen na melo pegotowe tapi ujung-ujungnya adalah kesalahan. Jadi koni romonro apa tempo na bunga tama selenge detoyolo na ciangi tapi napaliko lo rima decengi. Ya, napaliko rima decengi. Ya, contoh misalnya besok pergantian tahun. Irita ni rogok go iya engke mero biasa na pegot tuwe samane sa di makoja mi degaga abatina loni mai namo magal loto waram parata lebih be tati lo tawi ajak tati lo bioi. Ya, alhamdulillah banyak masjid-masjid membuka besok adalah sikir-sikir bersama. Ya. Kada termasuk itu diperingati tahun baru iya. Aku ni romonro daripada tong ke bawah tenang. Jadi ikat tengi tawi. Nah pegau decing. Pak depungan ni caritan ni. Lo ni meh si tahun ni tu mapalo-palo ki yang ngerang-ngeran ni. Narikoro paling kemancaji atas salah. Tatobakan nih, tobaki. Ajanci ni ke puang Allah Ta'ala, dek na tamelo pegau ipemeng. Nairo puang Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Maraja Adam peryatanna. Kada Nabi ta andai kata, engkau umatku dosana pada busa yang kai rilebok na tasir riwalino. Tapi melu itu bakang itu ngetongeng. Namun makorigana nak dan pengetupong Allah Ta'ala. Iya. Itu sinareko balik mega deceng ipegau. Loki mai ni sujud syukuruki. Sarekwam mengi tahun depan bisa bertambah kebaikan-kebaikan kita laksanakan. Apa kita monrot tanami tete bawah? Jadi ajak ni pakai ro. Dilarang melarang. Canya pakai na selenge ro dilarang melarang. Apa pakai na selenge watang hauna anil mungkari. Ala tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kedek ni rule pape sau nasibawei kekuatata ipape sau nasibawei timutta. Ni kana misengi. Pole ko timutta weddingi napa aja yero anu makalaleng. Pole ko timutta na weddingi malomo na pegot tadi cenge. Anja tak kedah. Kaya alai di mapau sedang karo pemerintah dina nang kalinga bicarana. Sedang karo tomatoana dek nang kalinga werekadana. Boleh. Oleh kisi di perumpamaan sini na to malabikan kehadir. Telu atau dua telu wijata. Yero wijata idi ngopat tadui mas sampaja subuh resap tu luar biasa. Nah, assalamualaikum. Jadi ro kalau tadui jadi beres seleng yolo. Jata apa langsung. Ama atau nak dek beres seleng yolo. Assalamualaikum. Nah, tahun ini nak subuh ni. Tadus sih. Tahun ini nak subuh. Wek kedua wek ketalu de na lomo to renres si de na lomo to ya lasi we yepi si de na lomo to ya jadi nariko pandangan lahiran sedangkan tomato na de na lomo to tapi boleh jadi iya si bawan na milalo di ma di temak berselet temak tapi ma nang kaling ta pamote tajan na dite
Jadi loki media aja tak ada. Sedangkan yang anu dengan kelinga dana, ni kena misalnya kau boleh kau timut tak nengka hidayah nak berapung Allah Taala. Jadi aja tu bosang, mapesangkang ya sengi, anu makalaleng. Apalagi tu di si dimilopi yang mana-mana nge. Reko dega kalau mapesangka, narepal lopi sabu mana gitu. Ya. Tapi ajak ni pakasiri pada tarupa tahu. Ya. Fikogi carata caloi. Ya. Sarekwam mengi napa petih ria sengih anu makalaleng. Yene keistimewata idi seleng. Nomor telu keistimewata idi selenge wa tu'minuna billah. Tepe yang kewenawereki pong Allah Ta'ala. Senantiasa terpelihara terus. Iya. Jadi kongkanya rota pae yena romelo ipera-pera madicing. Bagana Nabi tak ya rota pena umakku angkan-angkan tama angkaton angkan su. Katon angkan mabela. Yena melo ipera-pera tapae. Nah, peko gini carane piara tapae pada padana rilalana iwatewe. Mengikuti pengajian majelis taklim, memperhatikan kalau orang membaca khutbah. Di apa itu kamu baca kata batawe? Dua tawatu tu, engkau dek nak perhatikan, engkau tu perhatikan. Jadi memperhatikan. Apa ke majelis taklim? Jelas. Sini nak mundur nak perhatikan mana? Yang mana nak rupa piarana tepe? Engkau numa DC yang kali ngatolos ikut. Papiarana tepai apa nareko makanja tepai rilalan natiewe iya na romanca jiring nade ni pego ria sengi abinasa. Engkau nasa nabi tadi dek ning nausit dewe pelolang narekon kamu pi tepai rilalan na atin. Ya kesimpulanna dek na pego ja tasi dewe rupa tahu selama engkau tepe rila lenah atina. Ayana romelo piara. Yang kedua cara piara tielawi rifong Allah Taala. Tungka purata pegau decing. Apa ya tu nareko pegau ki dece tepat tu. Rilau ni rifong Allah Taala efuang. Tepat tugang keng kat tepak kupuang tainri kat si matapan nenungang idecing ajana ni sapa bicara rakna bicara ogi ni pak kalau si sapa bahasa rakna kama salah tepuk malas itu waktu puang tepat tugang keng kat tepak kupuang puang tainri kat kasi panenungang idecing apa ira waktu engkau mau tepak tapi keto mesuna agana ko mesu te tepe leni sandala ipakil lesu dan sebagainya sini atau malebiki yang ke remasir pong Allah Taala. Tungka purata pegogo sunna yelau si ke pong Allah Taala ipuang talomuya ka kasipuang panenungangi sunna malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama kiri masigi puang tapasiama kak masigi tapuang tacaningan ngatiku kasipuat tilop pasilin nereng pak kasiweri masigi tapuang la yaruddul qadar illa doa dek gagawadin robai atentuan na puang Allah Taala sananina pak doa ngesinin atau malebih yang kehadir. Jadi lewat doa yero tepe wading isi mata na patugang ke puang Allah Taala. Jajiannya terlewi keistimewaan aja lalu nadik ni pasilin nereng apa iya narunak kita ngi pong Allah Taala nak kadaiki umat makasing tak muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah simata masuruangi deceng. Boleh jadi bapak dan ibu abad terena anak tak patama kikmatu suruga nih Pak kasiagi suruh atau ni nak wek ke-20 suruh napa mas sempaja. Nah tungka masuruh ki sisang apalang
masuruh ki kedua palang, masuruh ki ketelua palang. Maka de gurutta engka matu tau melo terima kasih ko anak nasori mondri nasaba abad terna anak. Apa cari nek dia tabetana sena dia nu suruh ki kurangnya palang. Ya na tuname ka guru pesantren madicing nasaba riolo abad tobetami katama pesantren. Nah bagaimana nih Pak Dongeng nih? Nah di pajak namiro tarindre. Jadi aja tak ada di, wah magiru ya na coba kakak apa pongala, magiru ya dino pongala taala. Engkau anu temas sempaja anak nam bapak nam menengka anak nam mati nulu lo masih ye dikasih emakna rajin iya make. Nah lo ini lorengi pongala taala tak tambah palangi. Dega aga timu bonyok masuruangi dicenge. Dega aga lila pupu masuruangi dicenge. Dega aga timu bonyok mape sangkangi jahe. Dega aga lila pupu mape sangkangi jahe. Loki mesinin atau malebiki yang kere masih pongala taala. Insyaallah narik pertahankan ya terlewe idi natu umma paling makasing idi tona na pak dolo pongala taala mutamai wirilalenna suruga pammasena pongala taala namoniro pacapur ki umma yolo ki mutamar na suruga magai tentu anu madeceng lo yolo mondripi emak dapi sinin atau malebiki yang kere masih pongala taala. Makanya roh kira-kira orang pengeki memuari bari pongala taala napa baraka iya ada pun ngetai napa belai ki pole di sini na abala yang ke napa turu riwan walino nenia napa tugang kenga kita peta pongala taala nama hati kiri gau engkana atau matape nengkai dupe madece ki malaikai mutamari lana surga pammasina pongala taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.